Alfils, kita malmol malmreng asularios, el wasen maluin Dios, Dios rakulureng, Dios rakultigreng, Dios Miguel, el dolor del deber en osubes a pantir de en osubid el sumukidra y el beco el criatura mangal sangel en lugar maral nang kita mal menga sular uga kalau asen dek lagi wai kagi el tema del mecolibela ya Dios a olisa pergi la tokol tokoi lagi watini Pagdiri kal di kamalmol mul ngasel longerun 40 ila ka ngasel chapter 10 mo mesa igel sublevel ano ngasel longerun 40 ya mo muy igel bads ngasel chapter 10 lom usel kutel el bads el mosel tu evid el gabel bads Amin dia akan fokus ko yung 2 Corinthians chapter 10 verse 1 and Mosel verse 17. O misa vida kami ako ng ito ko belaw. Mula sa nga kalbaulus ang ari ontig lekol kami. Nga kalekong ngariyo warnguk ak ngarbitar kami emring ang latingik ak aroy kami. Baguba del medem ba klangario reng ragaristus ek malolingit tergumiu melakam relak el momring la atinge siel gigong elen sebekal el momring la omilingek el mortrigel melgoy ek mo agi bilgal radireng raklad Mbral tokoy el como kudulsis ba ra el tel tial lulal el dangarin hindi makamag el dangarin adya kalagirel tial lulal elegel gi mospe el oldalak akrisiel amaknit adya kalakrisiel adi klav en bay krisiel adios ayospe el oltur alwid el omsodel atogoy maiger rogoy el togoy el dospe arab el mangediday arangrid el omto kamral togoy el dodngey el girel a Dios aquí osimr arogoy el uldaswa emutaka el mooltirak ragaristus mult el moltirak a Kristus. Maselbo kimo modongain el mo umbral blakar ang miu el oltirak largamam yagi mo kultmok el mo umul sitrir tirigel yag la blakar ang ri. Kami wadi omes ay kren atokoy kom di omes ay kren atokoy al sukum ngaringi el kamiu omdas wal kumong adala Kristus el lul tingil el dingi el mesang e bolo dingi el como komam magi direct el dala Kristus el waini aruba kamis komam maklisi el dia kalol mal e bay yol ngaseu el kamiu ma hablol telgiv el imis el mrul isam el ngi el lisiam en dia kabo mrur ringi en dia kal soak obo momdas wal kmo aku row gorgmiu elola baba bieranga eler av amlogoy el kmo ngongoroel emring el atigingel raba bieringi ndisel lo banged en ituut atigingel adiaga angararali polo dingeng trigayid el av el como aigel gimologoy rababier el gim roid aigey abo gimorul sel gimogor madmiu
beerey en diagal somam el moir malube gimo magasiw el kamam el tirigel di tir el ol ngas ekler tir ntokoy el klabulong alangarini di tir el malibo olgail ra adrual di tir el lorebet artir olgail el dimle tir el malibo di gamam adiagi morul a isam el moenglak olgail agi di oltirak lang aigel olgail raurior el ultragok la Dios el giram el uldimok la ringi auriram el giriw magamiw el uldimok la ringi lolgail au ul mang gimla kabo gim mengalak la ringi ersera gim megor gmiw el mlegot loba evangelio ra Christus legong mendiagi moru la isam raurerir arngod el ag el moengalak la olgail el notrogok la a Dios el giram agibay di urior agibay di ureng el kmobom sisi el umrang maureram radlongliw mangal mover el oltirak el olgail el gimosperin yauriw la enguk mosabam el moomer evangelio raigel bebir rablu el ngalaikre la gorinta ediaga bogi morul a isam rabla rul arngod el ag selurior selurior ringi a edaluk lakmo ngigel soal el mrul isel lorul isel raigel bla rul rubak el emral lungil ag diaga lingigel dingi el amat ringi yang bay ngigel laat ringi aruba ida tingla Dios ya con este bodol ubul edal Dios kamam lang rayang ang yung talti al rubang e mal di modo yang klem rubang e mol mdoni sertol basiaga edal ibn mang klem rubang el modong la gronglam agi mol ringi le gawa edal al Dios mang kamal masaw lal wasi kamas kama te elam rubak yagi ngat al presence kaw al sils kamal masaw ra igal dingar edal al tingem diga sabam al merubang mo ira dong lam yagi sabam al maya time le lak la oring sa igal toy edal dam Dios yagi mal el mengel wasi igal toy edal rubak niya tingem ya sabam digmam nusba di krisiam yang mo etiritra igal togol mara igel mal got el del ela igal togol wa magi mal lorito ingel Dios el edad ren niya got lungil sensei lo hace bolni ruba mo matigai gar mo maguswam igal sigam bobo adi gmam dingal aring gar gmam madal aring gar gmam el mosu amr men sa tingem mosu amir ba al mesa per telela igal togol ruba ga gunit lo hace aigel gimreng sil toy bol sebel el musu gmam merubag al direct el mas gmam el wasi gmam magi wangarang al madam gmal ungil mringe klar gmam nga kada ubin tirang tira direct ul dalo ng algag ndi rubag ang nga Kristus ya kay seu elogyo atiniem magi igagid irang ngay kay sira dalong lam rubag lo kay igagid tiniem musu am mugro iruwakan mom sisi aklang armam maklang malang armam nol tira kargaw makmal di molto klarve flag ulit aklang tangat argaw bolobong gamam argaw ulit talon divla el molaw lubong na agi mal mrenga sule ulit ay galo ulto ko ngalang kim buwak Jesus amen. Ay magagita to el nam oil mekyang al ngatiang al tingala Dios el nogiwa masiwera Paulus en mo sa igal to
I hope kada madoni sel tokol wasa igal babingila baulus lu sa dia kadilel baulus tigra ngul melu sa igal aigang atingel a Dios el direct lo yo igal bebir abad suk masi a Dios adilo igal tingel igal gul tingel ngatia legal uk mur tingel adam melu sa igal mang mal so gal gola di make sure arbek la ada understand sel tokol wasa sel bertiang de bugmitial biblia de botial gotom ongirul corinto el gal wasin babingila baulus sa igang inspired by God Dios adilo igal toy el lo ara audusira baulus marungula baulus yang lemu sa igal toy mang malsaga de tritter te ayid toy ngarcel wasi igang edol tingila Dios mang akal madala Dios el malaigal toy el jagal wasin tingila baulus sa igang tingila Dios el baulus a Dios audusira baulus lemu sa igang el mora iglesia ni lu sa igal mortrigel el le volé la iglesia se la gote lo la iglesia el cristiano en al seguir de diga el mol ma igal toy el mutul el alsilsa ul me digo el mol ma igal toy el mutul el alsilsa angaria muktagala igal toy angaria muktagala Dios ul me dir grimena igal tingen y sigue de muy vedrek el stadia agora baklandra igal toy madrek ligel dosul biblia toga de mormen se lo hace ngani tirgel ad el direct el imala araro el malasm lo muad del evangelio din dia al seben legal tel evangelio tel bagel tel evangelio si algo te lo mul en un mul el gegrey en mil mol el mral el spread a moktega wase en bolse el lo ver tel bul adalogi من إلى قدنا ممسسل تقول وسين دياغا عود الكريسي السبيل التوربينية وبريل الإفانجيليو تمرة أيجل كوربا سبرير الآذل الملاسم الروبرت ديالو ريل الإفانجيليو دين دياغا عود الكريسي الغرتال بلاد مالو بغرا التوربينية كريسي إلا وبريل الإفانجيليو ميلان يقدريق الماموي والتال تكسر جدر الآن غانيا أيجل ببيرا دريق التقول بدوسي الوسي غاني تري الآذل السير تيال el blura corriente te hay sea corriente ngani hay que toco el directo lo rasm el mrul el momwidra hacer mbral diagar telos isakla el ngara de el cristiano mlasm el swing au swir el moroidra klamram ni stil en directo diagal se el torbinis el dios amla oredin setni kwa setia yid el toy agirel el momkotmok le momuais el mora adagam trigger rogui el moronsitial el tingela dios tial evangelio من أول نشان روي قال تقوي بولس بيد المال مويل المدينة واسي متيال أي قال بورا باولوس لولوس المورا قال قالوش الجلسيا التقاي قرارين راديوس إن الموسى يقام من بولس بيد الأونيت الوباق من بول مسجد الموسى بيد الملاي قال تقوي لنتقين راديوس سيل مودرا سولدر الآن سيل كواسي نار الدياغا دولتوي لا أتلت لي لقلنار ارتيال بلال كذنار الجاقد التوي راتلت الليل أقلنار ارتيال بلال أولما أقمر ولي الويسيا سيل دو بودموي برتيال chapter 10 الأولوين مرسل البونغل إن قدمو مثلا واسي تغاريا الآذل الدريق الغاتيان قدمو سيدلهم تابل واسي diagal التغاي رنغلا ديوس diagal رنغلا ديوس diagal غرقلنار تيل and therefore en diagal سبيل تابا يجل el todo el dios amrul el ngara girela klangara ngara bibira bads el bodo mesil wasaya ngara ulmar ada de qasbir el maya igel todo el dios amrul el girira aklangara من ngara igel bads el mo sugid el mo mtaba igel todo el gulgol ngatiang man godo hede mo misra igal suble de lang sel gora introduction tiang wasay tangaria al bebir al ad el lara gorint el omdasuk masiar tigal apostola mirula igal rurul luredir el dimle el tigay grsel basen ren rafles de dimle ultuir sel dimle fles estire mirula igal toy man sel bodong yurtang mo mo takliti agid el gusado ni ngatiang el walga introduction ertial el subleder el ang man saka drut el momesa igal bad sel ngatiang el lomu sel gotel bad sel masay ngagal baulus el ngagal baulus el ngara el ngar ni ontig le gor comigo el ngagal baulus amlu setial barniel e moment setial mention te ahí del togoy pase ngani ontig le gor comigo ngagal logo ngario arngu akngara bitar comigo emring el atiginyek akroy ercomigo
leng sel dong man moriang mo mention ay gagid to koy masay makuba del medem maklangario reng rakaristus ekmalo lingit del gamiu melakam relak el momring latigingek sel gigong elen sebeegel el momring el mring el omeligingek el mortigel el mologoy el como agib legal la direng rakla si era se login tiagi ding maral mo segi dul bong e mo mo tekli sel wasay gumo andesen sel wasay tangani al adal ngatial borint el omeligingil malu ngul swir mologoy wasay tirgal apostol di el tigay sel direng rakla ay galolul to ya dia kal ngara dios ay ga adi di wal di til mru la ga awulemong ela kad mo mesa bebira to el direct ko gora mo teklit ya gidro asay ngara te telera klangara al el tira dia al tigay reng la dios maluden dia gal reng la dios dia kal ngara al sil si el masen tirgel dirga ka bol cristiano te dirga ad tial bul ad dirga ka bolnia reng la dios klangar tir ma agoten so ka bodo mesa el bad el sel tara el bad se so ka bodo yuis el tara aparte la suble de Jesus se ngara romans Asel chapter 12, akmo ngi sel gotum erung el bas en clase malo ay se agulingit tergmiu lo dam ragak elogi waklubu bra Dios momoda saklangar gmiu el tonget el girel omsingel a Dios madwil armul tiayi di ambral el omul el bra Dios el giriu el odersi sel sogal parte tiang lo sida awal gamo point ni tiak masay la di moltirak la blagardele la troy tial blula e vai sate elela Dios meluk pes arang miu elongod ablagardele isegi di como medingli arngula Dios rakmo ngara ungil mangara duwir argul mangara mal rongol luni igagi dating la bolusul el guk mortigel cristianol el ngara rom es el gora sogal parte ngatiagid el sogal mo o point out tenía wasay la di moltirak la blogger de lela to koy el dula ya igable tacha Jesus es el subler el dusu burinira se llama roman se tiagi del chapter 12 igagi da el to koy del mesa alaste en wasay sel to koy wasay la di moltirak la blogger de lela to koy el dula era sel domes el domes el text seguid en momlogoy el wasay tangani trigegi del adel el ondas el wasay Pablos trigegi el apostol el mrul ay gel urin malu ay gel ul toy adi uspe adi di ultush adi klader tir el mrul ay da ndi lo bendia el mral waisay el agd mo muy lo mol moyo en kulo asay kale di wisel burs turtiang en kulo asay sel burs turtiang kulo asay ngasay ekmalo lingit ergamiu melakam relak el momring lang atigingek sel gigong elen sebek el momring lang o meligingek el mortirgel melgoy el kmo agib gal radireng raklat ase lakam relak sel gigong el momring la atigingek el gorgmi si ay gal bablinga balus abla lus el mong tumal gidin lamo madiel wasay abaulus ngara gel ngara ngul maudoswel el ultoy Raigal babliñel en el mus lo yiwa arregla Dios en el mus aigal toy el mora aigal iglesia tenamal la mo giril en mediga ndi elange awol mun cloud trele rudam el dongo iba tin la Dios e bod understand aigal scripture en ya tin la Dios because al sugum en dia rung el understand that tin la Dios en se bela ngo de los Isaac el pap up mal uben rise e kad mo tirak la yid el dia al clamrar los Isaac en oyid el oridid la clamrar el tin la Dios nung mal sogal el ngartiang in correct gid lo go el cristiano adal relao el mukasal ngartial iglesia el wase bolse be el moblak almud el gire la tin la Dios le gid amral mo sois hace la time el momring el time raklangar gid el ngartial bula e dia gango el tokoy el do dengel wase araro amrul el gire la klangar gid sel di imol tokol gumrang ani wase araro usperi el malmala moctegra rubaga sel murura dala Dios el modiaga lo umbrang ratingel malu modiaga lo umbrang ay umbrang al tigla Dios
Seguidia, ako umbrang ringil tokol wasay, araro aswal lo spea igerlo will waste ringil. El malas mengwidra armlamo umbrang ating na Dios. Of course, ada daklo umbrang Kristus ng daklo Kristiyano. Siluko seguid, el dos en la pasencial en lela araro. Nge dakal araro dakal bader ada daklo Kristiyano. Bader tigel ada mlamo Kristiyano. Sual el mengwidra ada mlamo Kristiyano lo sisba dakal mral lo sisakla. El gontingil a Dios, hemos isaklar adel Dios al raro osbertir. El isakla tingil a Dios, el diagal ngarcel meral pertel, el Dios tirakla y el isorir, malo betige adoren, isorir y el tocoy, el sorir orenes. Este hablamos de donde con la tal tatsa y el tocoy, el osar adel, el sorir, el mora iglesia, un el mclol iglesia, a sorir orenes y el tocoy, el preacher el boldor, el don, esto más amen, aygan amral tocoy, hay que sorir adoren. Obora iglesia al mal ni makasar adriyin, en dia sorry lembigos se lebong abastor modor, munga igel toy, according to the scripture, ya ada dia sorry leng motat sareng erti. Ada areng Dios amo mudo du areng erti lo yo igel tingla Dios. Mendia sorry adel el mara igel iglesia al wais. Wajyo si sakl el ngani. Mang awol muklo tutler udam gid Cristiano boss be el oil stick to the word of God. Bodo dingin wasay atingin na Dios kung morang el gidak langar gider lang metial time langar alse. Gidak gider medem wasay tial time langar alse lang atia lungil time. It's not good time. You know, incorrect gidak langar gid marngal gid marbebir gider wasay bom aware tial time langar alse tiada lungil time. Maral mo mkita time langar alse maral mo mkita maral mo mring time. According to the word of God, gida nga sel makita time lang ulan. Misal say, kanangat yan makita time ya araro orior el ngaray, el black arngul, el malas el mangwid, au guswira adam lam umrang, el mangroy del tirak na. Ano yung point sa mo point out, lagi yung text again. Ako tensel wasaya al. El día que areng la Kristus ringin. El día que se ve el omtab at tokoy diré la Dios. Cada mes es el got el gorintra. Si el got umirul. Diré el bar. O kung sige sa sel gotul gorin ti sel rul club biong la. Sel true meang, mo sel true melol. El garel ba. Pula say Miguel Ab el dia karni areng adia kat sebel el maya igel lomsadio. El ogi wareng ring. Awai sel Ab adia kalom taba bulbul ay gel lomsadio. Mang dial sensang rarungul. El direng adaw spering. El merit abel gol aygang. Nigel adel ngarngia edaw reng. Asabe el tiritr abel gol abek protokol. El diaga ad el sebel el merit ringin il ad. Diwaya igel lolgo edal ok el kmo. Ntaamad ngaling, ntaamad ngeng. Angaran ngula Dios. Ma atas sabihin elo lisaak ringin. Gid angaringin gid aring ra Kristo. Awla rudam sabed ngatiang ya igal tokoy sel mudung sabed lak tabaigang. Agirem lo mo kasi bigo sareng ra Kristo sirngarak ngado. Al sumo mendirga abom Kristiyano. Ang mering ra tabay kal tokoy because igal tokoy are discerned by the Spirit of God. It's spiritual discern. Diakal sabi Dios pe at sel direng malubin di reng raka tergi el mo understand ay kal tokoy. Desel nga tiyak masay klubulong ul mor tigagi dal el diak reng raka Kristus alsi. Nonsense. Diakal make sense to them. Hindi ka alam na mo Kristiyano, maring na Kristus ang alsem. Sel mo iyo ay kaltoy, kamatingin masay, tiyang rang malukon. Tiyang rang malukon ngayon, ang gilelak lang.
Mangmal so kalin ko rin sige dala say. At suko makaw adam lamo Kristiyano mertiang ating la Dios amdung yung maudi larngum ebo mo dagel ko say bigoseng reng la Dios ngal alsem udi la igal tokor alserangum. Berbos em respond el giral seguid el wasay grinang sa igal tokor yung maudi la udusem margum el giral igal tokor. Les suko makaw da kam Kristiyano. Igal tokor yung umra ko say hindi kasi el udi la larngum ringin giral angles sareng la Dios amo udi ko. Okay? Y ayuda a tratar el domes en un actiam, lo hace. Del día que haré la Cristo al cielo. A día que se ve él, no está a todo y iré a Dios. Padre, usted vamos a hacer en la Corinto, el gote que lo vimos, el primero algo del vals, el ayuda y el todo y lo luego en más el ego si saca el giré la con la Cristo, la cruz, a club blue. El todo Radang dir moa amdabak. Endigid al moa sobel amasa aklisi era Dios ni. Klablu. You know, sel sigo mumudong atoy el moral ad el diagal el cristiano ya como amsa dra tola cruz tir y como se haga ugole mo kablu. Ugole mo kablu. Ntal ada ko ngey el mo otong tiak langari el mo madal girela tara. Disilu dam, gede el mlamo cristiano, agire el mal logino taba igato lo sei. Sel milgot mok, ratu tausen irsego. Sel milgot mok ulterara gamna memong, el Kristus amlo tong tiak langarngi, el gire la blu adrogi. Tiger rogul mo umrani. Hale credit al toy. Chantri 16 sel Johannes trum edera trum el olem klol leon kumul mora. Aklungan la kila nula Dios la blula da un misadi tan que trigger rogul magran trigger rogul mo umrangan ni adya ka borri e bay mo obang adya ule mo nekyo. Si seguida mal blaktak el tingel a Dios el mga teklisel wasay ngra ulma Dios am lo tong tiyak la vital ngaligen aklangar ni el girela blula da rogi. Yes tial wasay mlo tong tiyak langar ni ya Jesus Kristus agira blula da rogi nding sel wasay Armoswov dia rogul adrabula. Dia rogul adrabula. Tirigel makarang, tirigel ma umrang artial to. Tirigel ma umrang ngaji ng gila Dios, el Jesus Kristus no tong tiak langari, la cruz la Golgata, el gila kantira adra hablu adra. Tirigel gida moswov. Dia rogul ad. Le klau umrang argau ma klau umrang lo sublir la mora blurangau, au tu se klau umrang argau ma umrang, rang gila Dios. Ngola ma di soal makataklay kayo dito. Sel nga tiyan lo ga lus nga ito si sul ang belu sa igal babier. Kasi ang klubulong ato ko lus sa klubulong mo tigil el mormi. Di gid el mlamo umrang, gid el mlaso. Am sanga klisila Dios mo. Gid el adal ngartiang Lorenza tina Dios. Am sanga klisila Dios sel sugumo. Mulong ato ko gidela a cruz. Gidela ko dalela Jesus Kristus sa cruz sa Golgota. Kalau masanga klisila Dios. Leng ngaul mo sa experience tial tokoy ngaun sa nom tabar tial tokoy bigo sa klangar kaul dimlakal wayak klangar kaul lang dimlakal dimlek sa em ngod yak klangar kaul please a Dios amilo da klangar arena Dios imla alsem ngod au miskawa asel wasay you know aklulaw chance kaul almodiakam kaul duway telwa before kumla chance klangar ngod yak klangar kaul almosek klangar nga kasama bakwa asama sel saka bok klangar ka bolway ni ada kal klangar nga el doait amal mol mga alseg klangar ka Kristus nga it's the same thing to all of us au mabalus agel tiga balus nga Philippians sa say mga klangar elang ada kal nga kal babus nga en Kristus nga nga kasi I've been crucified because nga kam do krusulo bangel ka Kristus mga klangar elang ada kal nga kal babus nga en Kristus nga nga alseg tiap klangar nga kangal alsere lang angal klaw umrang kultur siya klaw umrang nga umrang lang ang gila Dios niya Yesus Kristus gen lobti kanung nga mong tilut niya klangar ni giro mong again ko do sel tokol wasay al sigo man dia ka Kristus ra klangar ni esegi da problem nda sa elungin tabatina mga alsel tiang el melemot maal
Di sugo maring na Dios ada kalau budi kau. Hindi kasi emel mo understand kasi. Mumal sa kadi incorrect suri do ngati asum dira al nga tial dira nga Kristus mo osuli e mal sa kadi incorrect suri do wasay wal si emel el do tiak na kau. Ngey ma Kristus bol si el niya mo mga beli rak lang araw. Ngey mo bol si el arubakal el masawis rak lang araw. Er laul momran gel adl el niya sol abo mo ile Dios kida am letel do kanya mukte ma unum letel. Hindi dia kasi emel mo wala mukte Dios at sugo mun dia kam ala araw. Si sel sobra susok masay. La bawda dollar tabulad e bayd bsanga ta'lela Dios si sel tokol nga say bsanga ta'lela Dios imbor sevela Dios mula igelom das tokol aklangar. Lew madingen basay ngraw ngir tokoy krul el girel aklangar ngal blebelet ngatial. Din kida bsanga ta'lela Dios. Si Dios asbel el force tial tokoy el momrus el tokoy. Hindi Dios adia dia kal Dios el glorim. Si sera bebi adam ma ibn ngara sa eden en mile betrir mile bi adam no say tiagida kamandra di super kawa kami omonga nga ngidi rod at tiarses ndi segi del imol kan ka ngala bringet tiarses akamender mik masen dia ko mo arten ba dia ko mo ni ibn dak bom gel ni le sigo mo golear de él en gran sel comendra de say ego momar sel lulgonia a scripture malunting na Dios ako si ego momar ser rengan nga kang inunus kumiu se gidia momar en because en sin kumiu amot kutmuklit alto mumil gara umlo ay say adam no oliita tingin na Dios no oliita sel tingin na Dios mumla karang aklingit asilis raklangar raal e ulumu ngar segidil el mleulela blebelela blulab lo mura adam maib yang asigi de musu akunit musu el sils aul ma biblia kuma sen dia ka adam el mal tengal mdala Dios comme el mesois bitel blulab e gawa already armarikli e comme kit el adam biblia kuma isi magaranga adam mo dia kan kit el adam mdala Dios a Dios amne provide rang el Jesus Christus el mertial blulad en gayid en gel rogul ada sum tmo umrang en modiagal ander seguid del baql el mildung ra qotulul el gilela ogi wang el Jesus Christus el sum kadmo umrang ra qod del mogisel ya Dios asbel lo sibe sakantin sibel modiagal ander sel wasay the brother of God sel el do other ra Dios kadam la justify kadam la mukmal tangaram dara Dios serbolom rang again a Dios Jesus Christus mang tiang ako di sa di duli tilgiben tokoy girela tokoy ra osobel wase gidro wi uspe ra Christus raklangar le sugo mendiang duram si edo mai se mege special to time mendiang understand que a la vez es el bus tril el mo sel monet el kasi ambral tokoyak mo udul sisbo era el tel tial bulad el dangani hindi makamad el dangani adia kal girel abdullah sel lo meru tokoy el korasakal lo mesing ngatia masyak lakadal el dos pe lo makama abia lakadal akyal dula mula say elegel gi mospe elol dalak aklisi elam knit abia kal klisi el adikla yang bay klisi elavio ayospe el oltur alwid lo mesodel atokoy bayger rogoy el tokoy el ospe arad el mga diday arang rig el omtok amra el tokoy el dodngay el gile la Dios agi osimr arogoy das mult el mooltirak ra Kristus ti uda magasel do el tokoy
en si edel mom tapos il tokol si ngalba lus il mulu sa igang asalo mo katak tiad tokol ko si aigal weapon aigal el dongur tial lurior diakal physical tools maluve en aigal boys el dospe el olablo mo kamat aigang areng Miguel tools el dios amskid Klisi era dios el biskid en mos be eden el o mo kamada igagid el plan menciona baulus el ngatiang aigal lo baulus el ngatial toy akot yang selwa sei ol da lakla mkit kumagarang sa BM lo da lakla mkit ng artian mkit lula kumagarang sa BM lo mtoga am mkit legal araro aswal lo uspe lo lav lo da lakla klangar al mal laklangar kumagarang ka cristiano sa BM lo mtoga ndiak sa BM legal lo uspe al cristiano en toga igen mkit araro am malas mulmrul el mal laklangar al diak sa BM aul ma balusa ngatiang masay aigal dongu aigal kadar mga madal gimos pe diakal girela atokot talula maluvel el dongul ngartial lula pasay ayos pe el oltur alwid el omsodel atokoy yos pe el oltur alwid el omsodel atokoy el direk lo asay agidak los pe ayid el tokoy el ospe arad el mga diday arangil el omtok amral tokoy el doniay el girela Dios como digo así mbotok el muklo ligel ser el alcilsa a doniay gelo si saak el mararin to li saak la tingin a Dios el dia kan ngasel mral filistelel a tingin a Dios el girela del pitsin le te di my words out of context e malme o me vosis clear el mrusel wasay mel bors bi trigal ad el congregation tel iglesia bors bi el mensa igal ungil tokoy e bolsa mariar el mera iglesia bolsa mariar el mala tingir bolsa real el mertial iglesia bol cloa tinget el mertial iglesia sí ma tingel a Dios el me ospe ay tingel a Dios el mrul ay gelom das el mrul el mala atención al ad mal ubet mala gelo lay el toy el ngar al adel bon to betog al adel mabul el mertial ay gal mkol iglesia amla abrena wasir to namo me wase dia kama masel wasel iglesia en mosabam le mawira raktam le ngel prichera dilu asay esel ome como wira raktiu come le ome ka mo deliver miura gel mkitel e prisi el arar el mara claro si hay gagida y los isaac el video si el video toy los isaac ya Paulus ang atyang en mulo asay mayospe el turga alwid el omsodel atoy maigel logoy el toy el ospe arad el mgeniday arangdir el omto amral toy el doniy el girela titrigal adel el doniy omes así se clear el nga TV maigel logoy el doniy ase tigang a ospera atingil a Dios balu bay gagil el toy el gira cristiano el direk el mandeta asyoga tir maigel aigel sorir el mrul el nga tiak lang mang betul kalau iglesia makro iglesia ludam trigel lela iglesia malum trigel wase pastor iglesia amrau tiga ola bagdo tiga biloner maka ngara mo kung das pasay ino se lora la tam mo lobong en atirga gid kusuk lali tirga gid ya bolo ko ni adalu pasay tirga ya mo problem ra etien dalu ben dia kan beral boys dirgel ngana amonday lomesra aklangar ilal time tirga gid el madngaliya tingla dio tirgal do seta to pastor malum tirgal malginga tinga Dios nga iglesia tirga gid a problem re la tirga gid tirgal el ma tingla Dios el me twist el preach ngasel lomda sulingi ngungil o dong sila al congregation esel el lomesri ngwasel part o mo lagi dan dia kasori more varudi membership thing bitudi mo logo igel to ko ilungin lo le sigum to ko mo logo at to ko raklungit maluben to ko ra dipenten to ko ra igel and dia kasori yung tumol motor membership bitudi mo logo ul ma timothy ko say selora la time mo ya la di mo siga igel to ko sorry do
tubo sigar adol isakla, ay gelos isakla sorry lori. So ikitial iglesia les elbetiam, ya pastor bayan hablo el di pointa. Betul ko ikitial iglesia mo tara iglesia. Les elbong hindi ka way gigit tokol mo dun. See? That's the thing. So what the example was to. Di ule ludam sel de betiam, mudong at tokoy, yaning na do sa muulig laro. Because sa tingla rio sa mudong, ang ngasel mo plete. Muko mertiang na direct kermeng sa osisa akla. You know, altang momring ng kumiyo. Altang mabelek lekor kumiyo. Kasi ang kalwas ko, ito nakalam, namutila sa andir, di naman ito sa Diyos isi. I don't know why. Hindi tanga niya muktura lupa, kaldo mga belek, ofisito ko ilo. The only way rudam el mosok edel, may kaltokoy, ngasel mbral telit telel, kaya mo muktul tangat, hindi ito hambulat. Nguar mo memori. E monita ruwa kasi ngorasi el swam lo lisa kringa, lagi siya. Maram namot telal time silo belek la tokora abul tren. Maram namot telal sa en inol bastura metyang o lisa la tokora lagi dul particular sim lungit. Ya rungu kamu uli. Direct. You know, mungila de chegar gitu ngan para Dios. Edo ni traen a Dios sin voz muti kayo. Adios a bukti gede. Hindi akal soal din ititira ng gen dito al molo. Ng Arcel, Ryle end up in destruction. Kau ulam mo ko inilo ko blakar ngum, el sumok lang al gen ungro yin discipline ni. Hindi akal sa mataklo siya aklang lang al gen bol. Mukit. Sige amra bukti gede. Hindi sugum kung ilang lagyan. Hindi malmon na lagyan soal. Kasi ida kalbulti ka rin maksudla. Kasi ida kalbulti ka rin. Masay, maktiyo laba, akti malmon ng kalng lagyan, maktiyo maray lagyan soal. Masay, adam adil, ngati agita soal. Makadamal, mining lurior, muda laptok ludaw, elo, usiga lagyan soal ang lagyan. Elo damas, kasi ida kalbol, klungolen gelman. Ida kalbol klungolen gelman. Aklo nilang kaya kasi kli am discipline kasi no al sugum sam ti akral e ko mo uriol digiri mung mom dagale val yurtial akral el bol lo mar kasi umring lindia ka ko adi miri rabu le dolay ka aol mingir discipline ang gel e bla ka ngod tir askuli mol mu try gelo wi lo spe ngak lang ati le ko malat kasi et di endrak lang ati sel bod ma gida da di parents tirang mo lo bong Monia time ko mo ma ko mo obut kamlad etirkan kamo geri raklangarti marang rigil mrani ngrang to siya man giler sei Mundo da mai gagi da tinga dos ng atiang el baulus la direct lo yo gagi to ko ngomklat kel mergir el wasei ayos pe ay gagi gagi pisi a Dios el hombre guarda malo vai gemirlo ay gayiden diakal klamrang los isaq el ada uspe el modidar tir modidar ngi el hombre toga ay gen togo el dotien wase klamrang tingila Dios allí osimra rogui ludas emul el mo el tirak la Cristo Ayer ludas el ludas. El girel a Dios. Ayer allí muta ayer. El moldas el oltira ka. Ludas ma ayer dakal sibela di kisila. Ultoy la kisila. El muat mo pa. Sel ngara Efesus sel chapter 6 timo Direct lagi observar, direct kalau leite de moi gagi do nosso como aqui. Vamos seguir chapter 12 verse I'm sorry, Efesus chapter 6 verse 12. Vamos seguir dia kado humagmad elom togra dia. E kada vai toga igel el makit el lid el ngaram bidyul maigel motigay mamangadred Balogoy klisi
al sel tial mukmit el tel lula el tial milgol tan tial milgol tan etiene tiang masay tial lang al sel el tamrak ngar el bam avila kasi tiang milgol el okmom kad mo el lak le onita ruba ko mo osinged el masat tial lang al sel tia muy rak lingit gira al selam kit el time rena ya ang makamad lang al sel o makamad adak do makamad ate maras india do makamad al los pe igal weapons tial lula awol mong selulel tial chapter 12 mira chapter 6 I say bil miura aron el per de la Dios bol se bi un stand sel meya araro el me o makamad pom door el mesisi kada magrang mo suyo del modor mesisi ingire del milid sel aron el per de la Dios Nia oferni meri mara ige clagarle a Dios atingin a Dios atarni dile miura aron clagarle la Muhammad nang again ang disa del wasi a clardal el dospe al cristiano el mosi be edem sisi ngel arwed mal ngel mitnit mululam mitnit Agiré del multui la quisiera. Giré del multui la quisiera. Ya si el quisiera, evo dam sisi, regel. Giré del multisi. Mas el bustem ne, yung kasi kamiu adiomes rai kwela toy. Al sugum ngaringi kamiu ondas mo madala Aristus el lu tingil al el dingi el masang dingil masang e bolo dingi el como kamam magi directo dala Christus el wan ta tani tigal el bebra cristiano ngatiang al gola amle underestimate ra Paulus el tigel apostol el nasa ilo ta gola amle mting osim balu to amle de tingwa se tiga to maramat tamrulay ngam tamagrang isibil murulay digat mral redam lelay gal toy loru maluwe bawa selgo tiang e una valusak mase kamiwa adio mesra di tial di outside kom dio mesra outsider kamam diam mral sasel el sela adel wasi ngora klara adel el cristian si gidel nama cristiano girel motmol osnge girel lo mesra ngalak sel de sal ngalai krela tadi do mesra outside ad edo dolong tang ko sianggang mral cristiano malumen dia girel mesa sel mral ngi girel sel mral gau si girel mo moes ngalak klara kau awal mengergik girel gergik klara girel gergik klara ni de ala da sel mal so lo lultura igel togol dum igel togol doru lesel togol moru la mel from within barsugumong pasomel lo makal tangat malu ko buru raw eng mail from within diala tiakser raw ngara klangar raw neto dia klangar outside el mail ngara klangar raw neto baul migir del gik klangar gi do ngita ruba kam chate elela Dios mloru la igel si ora blo remind nati ayu base lang sang ate elela Dios mloru la igel lomdas mru lulungin ngara klangar mengerti yang aku merang luasai dirinya kelani tinggal Kristiano rakorin tinggal adal nasei el koram ader tinggal apostol si tigat meral el dala Dios mal ube ay garul tokoy ngram tumbru ngino tered melela igal tokoy si awul mabalusa maamlo ko ya kami wa dio mesa krea tokoy al sugo mengarir kami omdas sulkmo adala Kristus el lu tingil al el dingi el mesang Dingil mesang. Dingil dia examine himself. El wasay malal adala Kristus malu. En wasay. Wasay ebolo dingay el kmo kamam magi direct adala Kristus luway. Al sigumang aklangar ng gidel al
el la masang klari kwa singa kamral adala Kristus ngimar apostol agiril tang giril osisiu mal suku maklangar ngi ya tiagi da trete la klangar ngi adala Kristus klangar ngi a fully ilol el lol tirak la Dios en dia kakla rose ngima tirak apostol le tirak apostola that's the same thing aklangar tin ngan adala Dios. Okay? Misel sel de mel Cristiano all makadukmasay kada one el family sel de mel kuldibel en tao do sued ta tikinyer ta igel to ko el doru le kada magrang gid la mo member one family one body mendial sebel aku tara agri adel mek o nga Cristiano ningu ngoda ablo kada le tirgal bes tirgal. No, kagiram miguel wase nga aparte tial body of Christ. Tungira kagel gurul tokoy agirel mat silo bentrigal restra. Akru. Legida member la one body. Wase arubaka amis kamama krisi el diagalo lamal. Embayo el maseo el ما habló el bimisel el mrul isam ringi el prisiam en diagabo mrul ringi si abro sa tiang mal mga krisi el tokol kasi adios amis kumama a prisiam dimna dible prisiam malo dimna kumama mrul egato adios amis kumam tia krisi ni a krisi adios el mis kumam misel goramo iwam tulgib el boss tial tokoy ndiak mrul tial tokoy le akpausen nga sel mral tletele a ulmak kul ol tay gal toy adim la kadib le prisi amir mula gal yor prisi el adios a rid la mam no so amrula gal ndiak mrul post te al gora post te al to oh tilgib el gora a mongar babo a omel gimam el girela wase agimrula gal wase ndiagi bomrur rini el bus nang masay ndiak al saak omomdas wel mo ayo ro ergmiu lola baba vierna mal mexiro baulusa inong tigar ngur tigar Cristiano tial iglesia masay ay galba bilien el gulu sule ergmiu adiakal diakus pa igal ko ro ergmiu bom gura amrak kemalube you know bay ogi way gaji dal babilien e bolsibiul el direct kalmo in grades e bol sibiun Miguel mal ela toy el nga kasalo motak ne gormi ele ar amlogoy el kmo ngonguro el emring at tingel raba biering ndi sel lobongel en itut at tingel adia kamral adia kamral la ndi kluba blusa mlgot el toy kumrang base bikose Minong nga aroy de mo sa babingen el adresa y el problema de la iglesia. Adresa y el montar nga rin iglesia. Hindi aul mong direct kal momdung sel wasay. Hindi ngal baulu sel nga dalongled en mal wala madende me ituta ang arel sel. Nang sel nga aroy de bigeo el mo sa mamring el toy, hindi sel nga dalongled en gukmal wala difen. Yagida atleta el ngatiang ang tirgagi dalad amasang ang ngatiang ngasem bomo ringay bolo ringay tirgel at tirgagi dalad el kmo aigel gimol goy rababier agim roid aigay yabo gimorul sel gimogong el magni aigel tokoy el mulus ababier el legong ay gayidi el tokoy agi bomorul siel gi megol mendiam bro say mendiakal klaka rosra a tokoy gi molgoy ma alubeng mulusra babier ay gel gi plusra babier siel gi megol medmiu ay gi da gi bomoltaw ngara bro akol omes tial tokoy wasi gi do Cristiano agilel lotak la tokoy do Ina mo le vira time, mo mula toy, yara da gora mo masih o ye,
melanggan dilitiang ing mumralo tutitial tokoy malurin. Ngang bran le min tial tokoy malurin. Egido Cristiano agirel batak la igel tokoy do. Marsum ko dulu tokoy ingilem lo tirikli ngasel billi. Ahora se habla de Israel, el melo saigal va bien, el mortigal cristiano, el stobersei. Kasi hoy dia kala agid blam uy mo kom lam miga. No, kasi ay gagid ngatial va bien el lam lu silegong ay gasel gimegong agi mo oltaw tokoy. El ngal mo. Maseb erey en diagal somam el moir malub egimo umukasiw al kamam artirigel ditil elol maseklo ditil elol maseklo dia si abalusa diagal tirgal apostol minuta balusa diagal maindra wasay tangari al adal guknod o si clear malub diagal yes ngani ay gal tokoy dung reminder al cristiano el girela kalsulo si sak nding dia kal bola giwa yegi dia ya baulus bol tilgib bak abra preaching ra o si se plele el girela tokor evangelio sel ngatiang ak muy ni en blotak na ko say biere en dia kal somam el mongoy malub egim mo mokasiw el gamam tirigel ditir elol ngas eklerti ngasay mtokoy el klublo alangan ditir el mliba olgael radlual editir el orreb tertir olgael el dimletir el mliba ya balusa altigay rareng en madang tritir gala el mrula igan wasitia gya ngati telir el mrula igan to aklang artira diagal beti arungla Dios ma diagal kap kulia Dios tirga Dios siga igel togoy el moungir de ti. Si ulak mo menciona Biblia igel siya matrigal adol lo sakra diagal numero sak tirga Dios siga igel di moungir de ti. Di Dios siga igel moungir de ti. Dios siga igel togoy sel alga que será mormul el mortir en moungir armri. Diagal mbral guerra sib. Diagal guerra sibra iglesia malu betada cristiano que Dios siga igel moungir de ti. Ega aquí de lugar más puedo creer que ya again cuando me mo sois hace la time cuando mo mesa igal tokoy al segundo día puedo creer que me se eduque con tigai el mo parte la hoy aquí del grupo balumi digo se incluye el dois a dar muerto el mon y al segundo día amar a tina Dios y como tigai con mo digo se ngungin sel se amagim los yang man le ngila appreciation was man le ngila aigel taigo maigel gita maigel tigel adul ngasel lila wasir yang man le ngil ya kasam mo si mukukora tong ko kasi ya ligel sila province pa district ya ora mal aigal wasir ni ora mal tiga ora di kapela se lo ngo hali bai mo si aigel temptation sun ya mo ke full en what the plan ya aigel udama sa se wi masi aigel di au el clamar dia karing la Dios mas dia karing la Dios again encourage give Christian encourage her give dolas mo get puro ba se be mo supira de vida malbol stay away from those kind of group malugi mo si sa Lilia katlo. Hindi ka ngaral po rin. Laklangar raw. Laklangar. Marcel Basio ngari. Rilang. Emorio pasitiagi lak ngari. Ya Dios sa obot anun. Ya Dios sa mamakal tanga-tanga. Lembi ko siya nga kay dongok. Eloreng sa klabrang. Diba maktimot yagi. Mo ome ermira. Se next. Mamsi. Isel el kora mal isya kalmuto milisi ng atya nga siya Muhammad al-Bangani dia kay Muhammad al-Jalbi ma klakadalela Muhammad al-Gida Oswe lo Muhammad dia kay klakadalela Muhammad al-Jalbi
ay gang amay, Diyos sa maskaw. Disi era Diyos, maskaw. Disi ko mo sabihin, sel ko, umdas ito kasi, mo sabihin lo spare tiyak ka nila Diyos, al sigum gid, sel, elgot ito ka kasi, kadamlam katmok, langar mo Diyos. Kadamlam ay Kristus, langar langar gid, ang kanji dinggel, elogot rin rak langar gid, ang kanji dinggel, el mastang, kanji dinggel, already mlabil de sa foundation rak langar ngak, and therefore, sabihin ka naman Diyos, Diyos sa maska akrisye. At siguro hindi ka Kristus sa klang araw, hindi ka ma-expect lo say makpo nga Dios sa sebelen. En maska agel guspe. Arogul to kaya gilel modrulang algala Dios ni Jesus Kristus. Mal siguro mo kwa Jesus Kristus mo sa klang araw, agel rogul Dios sa swalen, el motmok klang araw, amos sebel motokoy. Di siguro hindi ka ila ka expect la Dios lo say mo makmal kang araw, agel salom patatan klang araw. Again, awal dang al sen na diakal word tiyan. Nandiyak si Edom sang loba physical eyes lagi, it's spiritual business. Again, ayel tingin la Dios bilik kumidum may kasi aadat sa kuman diak Kristus rak langar ni, nandiyak sa biyan mo muli yang ngir tokoy, hindi nila ko. Gaya si tokoy mo sa Dios lom kontak marmo, ganun kumbaga ni. Dam Dios nga yang ilaw kol lupa ka gimre nga sulim amal masaw la bratak la tingin ruwak la direk kan mimok la tingin masaba marami ako rin tiruba ka lwasya igil to ko igil direng pol sibe la rin nga ruwak el mail si ikarama legal to ko ruwak al bin direng sa ilang nga kal tingam na ilang atin yaka abtigal ko magmam Diyos meriyek mga lamam no ngala tam di mga ansil Iwa siya ruwa ka tayo, lima sila ada kalau lain mabuti time, ay malan memberi ngalakan. Ang marang kami ram Dios, ngatial mal epito, kita time. Malu ni iwa siya usma maklisiya. Mulbos ba mi ram Dios, ng masutia ngalakam, marbedi kamam. Ruba kal mo subam al mo ngaliya kalamarang rakaw. Ay mala iraw tingin. Ay gagid tingin ruba ka moli kamam. Altang bring al lomra al gimwa al sel. Misal FPN rak langar mam ng atel la pero wag sige da sa waman dasang el mo hapen ng mam marang lakam marang mam wasa gi mo obong game el ngarak lat kolem pero wag mo dia karing makogal malu ngiri ngarang se el mama a face el al sil malu ngiri ngaral monday mama face el al sil le sel gi mo obong game el wag alo gul toy ka mo mo pes el tirak sel mo tegal haw alo gul wag mo umrang raw amo umunggen el maraming beng el marami akong lumalit pa mga mal masaw le wa mo patnatay kal tuon mar reflat tila dire ka swile el rongsia aswob le ruwa ang tingem dire kal bom mo berak langartil at tatangani ruwa ka ngala ronga malu tigal morong siti aswob le dire kal bol el otro ko klak langartil ruwa ka ring rakaw bolong tigay yutil el bol sibil mayok base en Italia Jesus Kristus ay gibonin el gimoswob bol sibil aram dos sila te ko kaklang artir ilal di katam ra tsara kaw iman dengan sule may gaida bolong tiglo te mam rogui ulit tengah klari sula nam mare sula amen.